Agent 540! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti paggipusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Agtalag ka kanyak, pareador. Basta ipabulod mo tiladawan kanyak. Napatagtaramidan. Di ka maawatan. Talaga di nakpela maawatan ita, pare. Ilawlawag kuntukan ka, no apay abulbuludag tiladawan day di dona. Ne, apay kita nagmatlatan, pareador. Apay, asino ka kumapang itidag itiladawan day di dona? Ha? Siguro. Sikat tinangalay ti pitaka kanya. Ne, anya ka din ti sasawan, pare. Mapukpukaw ti pitakak. O mga no sikat tinangala. Rumrumsik na kiti mata na. Nagsakit ti panagkikita na. Talaga, Jakon masarakan jay pitakak, Marita. Di man masarakan day jay. Tanak po kawan. Napatag kanyak day jay aladawan. Napatpatag paing iti biyag mo. Anya? Doon nakitam, wano napidot mo. Irwarmon. Tanusan, uramag to'y balay. Anya? Sa anak nagangangaw, Marita. Di mo urayan asyak ti makapungtot. Talaga ani pala ang dona tinapatagkan ko na. Irwar mo na nakitam! Imbagak matan kan ka ajak nakita. Apay, anya ti mapaspasamak, ador? Sapsapulat jay pitakak, nanang. Awan mo tinakit-kita kapita ka dito unag tibalay. Siga ngay nang. Ada ka di nakitam? Awan, barok. Marita, saan kumamot akas na ti panagsarsaritam? Imbog ka, kababain. Dita ka yun. Ador, papanamon. Baybaan yun, nanang. Apay, talaga nga awanin ti panagtalnayong agasawa? Pita ka laang. Isugit din ti pagpupungtutan na. Nakaragregan na nga minaya. Inalak ti pita ka na itibul sa ti pantalon na idinabartak, nanang. Anya, apay nga rod adi ka inted kan kuana. Taptusan nga agsapsapol. Tsak kayatin nga itad. Apay. Basta! Adda na unag ama kagapo. No apay ajak itad kan kwa na. Anya aramidin ta dito igit ti kalsada, pareador. Kakasya ka malukloko latan, ha? Ne, pareador. Anya ka din ti sasawan. Sana ka nagasa tanagayat. Luklukondak lang nagiti babae ngayon na yat ko. Di ka maawatan, pare. Talaga di ka maawatan. Iswadya kong kahit agayat na nasakit gayam. Nasakit na talaga. Nardo, api akanayon ka nakasara. Api andi ka aglako ita. Diyak ngamin nakagatang iti ilakok. Aya? Nagsakit ngamin ti ulok. Iso diyak pa ilaglako ita. Ang mga no anya mo tenday ta sakit. Agtumar ka iti para sakit ti ulo. Nalpasan, Susan. Agyaman na ka. Madlaw ko ti kanayon apa nagkuyog ken ni Ador. Wen. Dangdang gaya kiti panaginom na iti arak. Kasi madday at tao, parikot na ni bakit na. Siguro. No day di na, tinaasawa na. Nasaysayat nga tatibiyag na. Susan. May saman niya order dito pinapaitan natin. Mabit lang, ha? Sige, Susan. Pinapaitan. Adon dagiti na pagsisilpok ng ebidensya. Kami lang kado nga sabaw. Addan sospek ko iti pamapatay. Napasamak ditoy. Agsasaro ng ti-text na. Ay, basaag. Agkita ta inton rabi ijay plaza. Ta
kaikanak iti kwarta. Masapul ko launa yan. Agreplayak. Apay asaan nga agtal na rita a cellphone, Marita. Ah, Itay pa nga uni. kwa, nanang. Sino ayati kanayon mo nga iti text? Gayam ko. Kumusta anak lang? Kanayon akasta ti aramid mo. Agmalmalam, pindot-pindotam deta cellphone mo. Siyak pa'y kit din ti masikuran iti makitkitak. Wan gayam, talaga ka di adiyon na yunan, tila ko yoy, diyetsendaan. Masaduta ko naglako, nanak. Ipaibos milangan dagiti nabatbati alako. Anya, apay ngay? Pumanaw akon, tanauma akon ngaglaklako, diyetsendaan. Di mo sawanti kasta, Marita. Sayang jay pwesto. Sana sayang. Taado, ti maya tamangalay ti dayjay. Ammo ka din dayto ni Ador? Diyak kasarsarita dayjay lalaki. Unay kayo matan nga agasawa. Awan pa'y urnos yaw. No kabaulak pa'y lati aglakaw, siya konti sumukat iti pwesto nga ibatan yaw. Nagsayangan. Ibatan sa amin tanda Ador ti pwesto da, Susan. Day tamo ti madmadlaw ko, Mang Romeo. Ipapaibos dalaangan dagiti nabatbati at tagilako da. Nilaangan Ador ti nakitak ije nga agtugtugaw. Kasla naunag ti pampanunutan na. Maawatak ti kasasaad na. Talagang agkon konsumisyon kapo iti man na nao nga asawa na. Ay, talaga nga awan gasat day tao anagayat. Saan ka di anobya na idi day di duna? Uhan, saan damat anak kagasa ta si Murot mat ni Dona kani Marcos Abartog. Nariribok ti biyagda. Awan ti direksyon na. Naibagamon, Mang Romeo. Naibagamon. Ayan ni Marita, nanay. Rimwarmat, apay aya. Imbagakin ko na tulungan ng EJ Palengke. Ngam saan mo ta nagpakpakita? Anya, di na imbagakan ka, arumwar ita? Sana na. Naglukon Marita. Apay nga minanang? Damat imot na abasit abag. Anya? Kunak no ammom, ti papanan na. Damat nga min kanayon nga ag-text kun kwa na. Anya? Sige na lang. Sana mabalinday ka mapaspasamak. Talaga saan nga agtal na ti panunod ko. Ti paltog ko. Day ti apaltog ti makatulong kanyak. Gibus akong ti amin. Aglablabastan. Sa pulat ng sa dino tinapanan ni Marita. Sa pulag. Kunak no di ka nagpakita kanyak, Marita. Mabalin ayamat asaan, kat agasaritaan ta. Ket, ayan tay kwarta, nagsaritaan ta. Itad man kanyak. Boyet, sumurot akon kan ka. Nauma ako ni Jabanay. Anya? Sumurot ka kanyak? Wan? Dinak man ang na kasta, Marita. Umdasan kanyak nga kitkita tayo tinalimad. Diyak kaya ti kayat mo mapasamak. Kunak man, no ay ayaton na. Adamat basit panagayat ko ken ka. Ngam at-adda ati kwartam timpateg ko. Anya? Ala, muto yun ti kwarta. Ta pumanaw akon. Anya ti kayat mo asawan? Pumanaw akon. Kurang matentit itad mo kanya ka kwarta. Boyet, intad ko amin akayat mo. Uray ti pagpupuunan mi iti asawa ka kwarta. Intad ko kan ka. Nalugi pa yun ti negosyo mi. Ay, awan bibiyang ko. Muto yun ti kwarta. Kat naumakmatan kan ka, Marita. Anya? Di kan pagan anupay. Nagpapasan kan. Sa maysa. Addan sa bali akayan ayat ko. Awan na nagkaitibain. Linoko nak lang, Boyet. Agpada talahang Marita. Addan ka iti asawa.
idinto ta siya ket baruak. Boyet! Bagidyan na kita ko nanbayin. Nagpaot di pa nagsarili ka. Diyos kay, dinarakot ni Marita ti lalaki. Una akong lalaki na kay tataw. Sana ka basta makasilog ka na ka na. Ano di makakita ka na pinapagtuga kita. Nagkaya kita napinta sa gudangay. Takpit kalpasan ti Aramidad. Pumanaw ako na ginati kay Ili. Ang mapatay ko ita. Tumaray ako. Nagijitan. Nawayandan. Makaamuditan mo niya di mapasamak. Di nakarakopan, Marita! Di mo ko maramidan kanyang tigastoy. Ay ayatan ka. Amom day tabuyet. Inaramid ko ti amin para kan ka. Nalpasan ti amin ka data. Magkayo kayo ita, ito ah. Ador? Ano ka naramidam? Abay nga dabaltog mo. Hindi po na. Matagayang lalaki. Pare! Ador? Ibabamday tapaltog mo. Ang mga numakalbit mo. Limit kayang nagsarsala kayo. Isumot lagayang anaiko sa akin na pagpupo. Kaya, ibigin mo lang ang lalaki. Pare, pangasim. Ibabang tapaltog mo. Masakit na ito yung inaramit mo, Marita. Patayin kayo itinayta, lalaki. Ador! Muti ka tama to! Huwag ang tipaltog ko! Tiniritin mo, Timak! Magtitipaltog mo! Jaknam namaan akas to'y ti pagtungpalan ti amin, Ador. Pakawanandak na nang. Ayan ni Marita. At daig si balay. Saan arumrumbar iti silad na. Anang. Maawatan dak, mapayan na ramid ko ti kastoy. Wan, maawatan ka, Barok. Nasingpot ka amanugang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya na ito, nanang. Pudno ka di asik at ipimatay ka ni Donna. Ha? Agpudno ka. Oo, nanang. Nana? Kaya't ko amamuan nyo dito eh. Tibala anaala iti bagiday di Donna. Ken tibala ti paltog nga naramat ni Ador. Apang patay na kumakadamarita ken Boyet. Nagmatch. May basar iti ballistic test. Anya. Ador, nalaing kamot anang ilimot iti amin na niya. Ngam, adan pa nagduadokan ka. Iso sinursurot ka. Diyak mating pagaro pa may isa kang agent. Para Nardo. Dahito tinaitad kanya kamisyon ko, Ador. Naramin ko lang ti kastoy. Gapoy ti sakit tinakang ko. Agpadalin mo ko dakdag itinayat ko, babae. Pinanawan nakmat idi ni Donna. Kat simurot ka ni Marcos. Ita. Panawan nakmat ko man ni Marita. Gapumot lang iti lalaki. Isoadya akong nakapagtapal. Ador. Ador. Pakawanandak iti naramit ko, nanang. Pakawanandak. Ditan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Virgie Peclay, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540,
ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.